Sim. Sim. Aphira ay suka kaway kan. Mar bandung. Up na paklep tu. Ya mau klip itu. Ay sa Aphira ay kaway Aphira. Ay Aphira. Sim Aphira. Aphira ya sapin. Sim ay na pintai. Ay tu kan tu kan. Ito. Ayan. Ada bertanya. Peniwan aja kesan, ini kami ke film. Saya kami ke film sa peniak kat patrek minta ubenai. Apa bejus nama hoi, saya ini kepat di film apa peniwan aja kesan dan kami ke film. Kat patrek. Hidai driver taxi bana eh. Something. Sementing. Kene kedai Stan iyo ni. Stan something. Kene something betul stan kan. Oh, tak. Kibun makasi sa Bangladesh. Pi yo jentip. Pitip ang mga kibun makasi. Kidai gi parkour prakat ng fihi nang. Tapi kuan na man yung ino. Wak Film. wak ban page, wak ban kesan lang. Stan kasih. Oh. Tiba pi kuan na ban yung ino ya film. Mo Bangladesh shot. Ini kuat. Bangga iya kami jam produk resnam tu ni. Ini kedok tentang tu ni. Ni boleh undang rekan lembar ni. Abang ni juga bilang ni. Parok ni. Baro sementing. Oh, gini itu something sudah. Tiba ro kajuang. Video. Tapi wa no hayeng. Kene kelendar ajar pesan. Dekat dukan, apa dukan kemudian tu. Kami Ah. Ya. National Timbang asal am ai ini we kan ai biang segi we. Asbi wege. Ai gawe kan. Ai mar gawe. Ka sepi. Tak. Sim. Aswe. Tiba one by one. To pira pi aji keren kan to pi kai jemut pi ai. Betas ni wan ni. Mana gini kalenda kini kiba berang ni hapo kastan war mah ni hapo jawai ni ai mta. Sekolah ngomong ban tetap sepiru baru kai ba kan film dah skip la release hak 4 Oktober arja sah. Sekarang kita aja ngi subhai tim ta si tang ban tetap sepi bakal release hak film te subhai wan ai kesan lang ni si barakara ban ya poilang mah terham. Takatahi kuntet lah kan pi film bangi wan shoot adu nang tina Bangladesh. Takamtakan. Ni ang island kata kesan ni kerang bangir mula bangki ang pandi tangi kirang pakai jadi riu mah udah kador kan boleh sebut boleh